n'urugendo ruteye nk'isiganwa hagati y'ibihugu ngo bitunge bene ubu bwoko bw'intwaro. Isiganwa ryatangijwe mbere gato y'intambara ya kabiri y'isi, rishingiye nanone ku guhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage bw'Abanazi icyo gihe. Buri gihugu nicyo cyifuzaga kuba gitunze intwari ihambaye kurusha ibindi. Mu 1933 umunyahongiriya Leo Szilard wari umuhanga cyane mu bugenge, akaba n'umwe mu batangije ubuhanga bwo gucura intwaro mu ngufu za nucleaire, kimwe no kuba zabyazwa ingufu zikoreshwa mu mirimo ya gisivile ndetse zikaba zakoreshwa nk'amashanyarazi ashingiye kuri nuclear chain reaction nucléaire en chaîne. Ni igitekerezo cyahise gihuruza abashakashatsi b'isi yose, cyari kigiye kubyara intwaro kirimbuzi isi itari yarigeze imenya. Neutron yashwanyagurije mu kirere n'uwayo y'ikibumbe cya uranium, bibyara isandara rihambaye. Ako kanya isi yahise ibona neza ko byari gutezwa imbere bikaba byavamo ibisasu bihambaye. Iki gitekerezo cyonyine ni nacyo cyabyaye intwaro kirimbuzi. Mu gihe kidasaga umwaka umwe wonyine ubu bushakashatsi bugezweho, intambara ya kabiri y'isi yahise yaduka. Mu gitabo Genius in the Shadows kuri page y'198 kugera kuri 212 handitse ko uyu muhanga mu bugenge Leo Szilard yandikiye ibaruwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt amugaragariza ingaruka zari kuba mu ntambara ya kabiri y'isi iyo Abadage babasha gutunga igisasu kirimbuzi imbere yabo. Iyi baruwa nta nubwo yigeze ashaka kuyisinya, ni mugenzi we Albert Einstein wayishyizeho umukono. Impande zari zihanganye zari zizi neza ku ruhande rwari gutanga urundi gukoza imitwe kuri izi ntwaro kirimbuzi, ahariho intsinzi yari kubarizwa. Urwo rwari kuba rufite ubushobozi buhambaye bwo kwicira benshi icyarimwe no gusaba basigara kuyamanika nta kabuza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hahise hatangizwa umushinga wiswe Manhattan mwibanga rikomeye. Hari hagamijwe gutanguranwa n'Ubudage n'Ubuyapani bashakaga intwaro ya mbere y'ubumara mu mateka y'isi, bombe A. Benshi mu bahanga mu bugenge bari biganjemo ab'impunzi bahise bahabwa akazi ahitwa Los Alamos hagati mu butayu bwo muri Nouveau Mexique. Muri laboratoire yakorewemo iki gisasu ni Manhattan Project yari itangijwe. Thomas Reed wanditse igitabo Nuclear Express ati Pendant la guerre, les scientifiques qui étaient ubwo intambara yari itangiye, ntabwo aba bahanga bari muri uyu mushinga muri Los Alamos ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bazi ibyakorwaga, noneho i Berlin mu Budage nabo bari babigeze kure. Gutunga intwaro kirimbuzi nicyo buri gihugu cyari gishyize imbere. Izi mpungenge nta kabuza nazo zari zifite ishingiro. Ubudage bw'Abanazi nabwo ubushakashatsi bwari bugeze kure, intambwe bwari busigaje ko ari ukubona yo bita amazi aremereye, heavy water, eau lourde, ni oxide de deutérium. Ubundi Abanazi bakaba bakojeje imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi bwa mbere. Aha hibazwa aho Hitler yari kugera mu kurimbura imbaga yabasha gutunga intwaro kirimbuzi bwa mbere. Ibi nabyo ntabwo byari bikiri inzozi kuri we, kuko aya mazi bita ko aremereye nayo yashoboraga kuyakura mu ruganda rw'ingufu z'amashanyarazi rwa Vemork muri Norvege, igihugu yari yararangije kwigarurira. Hitler yahise atangiza umushinga wo gushaka aya mazi ya ngombwa mu icurwa ry'intwaro nk'izi z'ubumara kirimbuzi batanguranwaga n'Abanyamerika. Ingabo z'ibihugu byari byishyize hamwe birwanya Ubudage bw'Abanazi, ibizabitaye mu gutwe nazo zihita zitegura ibitero byihuse byo gusenyera uruganda muri Norvege ngo aba Banazi babure heavy water y'amazi bari bakeneye ngo bacure ibisasu kirimbuzi. Mu gitabo cye The Making of Atomic Bomb, Richard Rhodes yagarutse kuri iki gitero yandika ko Abanyamerika nabo bari bafatanije mu ntambara ya kabiri y'isi. Umunsi Abadage bageragezaga kohereza heavy water nk'intambwe ya mbere ngo bagere ku ntwaro kirimbuzi, ari nawo umunsi Abanyamerika nabo bari babategereje. Ako kanya indege zihita zitwika ubwato bari bazanye, iki gikorwa kiburizwamo. Gusa ntabwo ari Abadage bonyine icyo gihe bahigaga intwaro kirimbuzi. Abayapani iri siganwa nabo bari baririmo. Mu 1940 Professor Yoshio Nishina wahoze ari umufatanyabikorwa mu bushakashatsi bakoranaga mu itsinda rya Albert Einstein niwe wahawe inshingano zo gushakira Ubuyapani intwaro kirimbuzi. Tariki ya 9 mu kwa gatatu mu 1945 Abanyamerika bahagurukije indege 300 za gisirikare zo mu bwoko bwa B-29 zigabiza ikirere ku birometero byinshi cyane, zisuka amatoni menshi y'ibisasu ku mujyi wa Tokyo. Mu mateka yose y'isi kugeza icyo gihe niryo raswa rikomeye ryari rikozwe n'indege. Ibisasu bitwika byashumitse ibirometero 40 muri Tokyo. Imwe mu ntego zari zigambiriwe muri iki gitero ni ikigo cya nucleaire Abayapani bari barashinze, nacyo cyari kigeze kuri imirimo yo gucura intwaro kirimbuzi. Aha nabwo ntabwo Abayapani bashizwe, basabye Abadage kuboherereza ibikoresho kuko ubuhanga bwa ngombwa bari babwifitiye. Abadage bahise baboherereza ko ibiro bisaga 500 bya uranium. Ariko mu kwa gatatu mu 1945 amato aca munsi y'amazi yaratwaye uranium yo gucuramo intwaro kirimbuzi mu Buyapani yabonye amakuru y'uko Ubudage bwari bumaze gutsindwa burundu. Aya mato yarakurikiwe n'Abanyamerika bahita bayigenzurira. Aha nabwo niho inzozi z'Ubuyapani zo gutunga bwa mbere igisasu cy'ubumara bombe A zarangiriye. Aha Abanyamerika bari bafatanije politike ebyiri icyarimwe mu rugamba rwo gutanga isi yose kugera ku ntwaro kirimbuzi, kubabuza kuzicura no gukomeza imirimo yo kuzicurira icyarimwe. Bwa mbere mu mateka y'isi mu mezi abiri yakurikiyeho mu kigo cya Los Alamos Abanyamerika bari bagiye kugerageza igisasu kirimbuzi bari bamaze gukora mu mushinga bise Manhattan, babanje kucyita gadget.
Julius Robert Oppenheimer, umunyamerika ukomoka mu Budage wari uyoboye imirimo yo gucura iki gisasu kirimbuzi cya mbere. Benshi banita ko ari we mukurambere w'intwaro kirimbuzi mu isi kuko ari we wayoboye imirimo yo kubaka igisasu cya mbere cyo muri ubu bwoko. Nyuma y'imyaka yakurikiyeho, umva ko yibuka umunsi w'igerageza rya mbere ry'intwaro kirimbuzi mu isi. Ati: Nous savions que le monde ne serait plus le même. Twari tuzi neza ko isi igiye guhinduka ukundi. Nibutse ubwana bwanjye, nibona narahindutse urupfu rushenye igiye kurimbura isi. Ndakeka ko twese abari aho ari uko twibonye. Je suppose que nous avons tous ressenti la même chose. Icyo Julius Robert Oppenheimer atamenya ku kanya ubwo yegereranyaga n'urupfu kubera imirimo yo kubaka iki gisasu kirimbuzi, nuko imibare yose n'ibyangombwa byo gucura ibindi nkacyo byose byari no mu maboko y'Abasoviete, ushaka wabavuga nk'Abarusiya ubu. Golden fashion, ikitwa imyenda n'inkweto. Menya neza ko kuva ku rudodo, ibitambaro, impu, umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba hazose. Ikaze muri Golden Fashion, uruganda rukurimbisha nyabyo. Tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri, ukeye nk'ipamba, abandi bumirwa. Ibanga ariko ni iryo nta rindi. Golden Fashion. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine. Sofas and sectionals ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa, kimwe n'intebe zo mu bustani n'amabaraza. Dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara atabura n'ubundi gutera apeti. Ibitanda, matla n'utubati, aho n'icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi. Ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo, imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture, dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola. Uragura tunagutwaze ku buntu, naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo. Hamagara ku buntu 1514 cyangwa kuri 0788 Ikaze muri Golden Furniture. Tekereza ko hari ukuba wibereye Rubavu cyangwa Bukavu nk'ubwo, ariko ukaba ukeneye imashini 10 z'ubuhinzi. Imwe muri zo ipima tone 3 kandi uzishaka vuba cyane, aho zaba ziherereye mu birometero bisaga 9500 kure yawe. Uretse intera, uburemere bw'izo mashini nabwo ni nko kuba hari ugomba kugupakirira isi yose ayigushyikiriza i Rubavu cyangwa Bukavu. Nyamara kuvana ibicuruzwa hafi aha kimwe niyo bigwa bigezwa muri buri mudugudu kwese hatitawe ku ngano yabyo n'uburemere, bisaba umunyamwuga, ubushishozi bwihariye n'ubunararibonye bya Diamond International Logistics. Kandi dupakira mu buryo butandukanye kuva kuri full container cyangwa no mu buryo bwa groupage. Neza mu mutekano wose kandi bwangu niko ibyo watumije twe tubigushyikiriza. Imizigo n'ibicuruzwa tubyambukana byihuse ikirere, inyanja n'ubutaka mu gihe nyacyo tukabigushyikiriza hano, ndetse niyo za Kamembe, Rubavu, Goma, Kampala, Burundi, Sudani, Zambia ndetse n'ahandi hose kwese. Mu zindi serivisi nyinshi z'ubuntu ku bakiriya bacu, abajya kurangura tubafasha kubona impapuro z'urugendo nka visa n'izindi. Tubafata ku kibuga cy'indege tubageza kuri hotel no kubahuza n'inganda zifite ibicuruzwa mushaka. Tubafasha kandi kwishyura ku ruganda, tukanabunganira igihe gishoro abana gito. Tunabaha kandi ubujyanama mu ishoramari. Diamond International Logistics ikorera i Kigali mu nyubako ya Chic hejuru ya MTN muri etage ya 2 umuryango numero F046A. Ikagira ibiro n'ububiko muri Turkiye, Gwangju na Yiwu mu Bushinwa, Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya. Waduhamagara kandi kuri 0788 31 85 no ku murongo utishyurwa 35 Ubwubatsi buriya ni bumwe mu bumenyi, ubuhanga niyo mpano itangaje cyane ku kiremwa muntu. Nk'inzozi utekereze nawe ahantu hari ikibanza gusa, ubutaka bukorerwaho ibindi, rimwe ukagira utya ukahatunguka rwose ugasanga harashyizwe inyubako utahasize. Ibyo bihinduka ikintu kidasanzwe rwose mu maso yawe, uba wagira ngo yarahimejeje. Cyangwa nanone ukagira utyo ugasanga inyubako yari yo guturamo gusa yarahinduye ubucuruzi n'ibiro, cyangwa nanone kuyivugurura gusa ugasanga yarabaye indi yindi. Mu mishinga nk'iyi y'ubwubatsi uhereye ku gitekerezo gusa gihindurwamo inyubako, Mess Limited nitwe bafatanyabikorwa bawe bizewe mu guhinduramo inyubako ifatika inzozi n'ibitekerezo byawe mu bwubatsi. Dukora imbata z'inyubako tukakubakira, kandi nuko dutongira agatoki gusa aho umushinga wawe waba ubarizwa hariho hose mu gihugu. Niyo wowe waba uri mu mahanga udahari, turahakubera maze mu gihe gito gusa cyagenwe tukakumurikira inyubako yawe. Mess Limited, ubwubatsi mu kazi kanoze, wowe ukamurikirwa inyubako yawe byihuse. Iyo ni intego n'isezerano ku bafatanyabikorwa n'abakiriya bacu. Ibiro bikuru byacu biherereye mu mujyi wa Kigali, Yamaha ku Muhima mu nyubako Shema House kuri etage ya 2 umuryango numero 17. Waduhamagara kandi kuri 07
27 73 wasura n'urubuga rwacu kuri interineti wa eshatu /mes/rawa. ikaze muri Mes Limited.